Tuwana si was met dili met lala. Kaksagan kat ke maulas. Ngati interest kalpa daga invi ko skya usenge. Inka en tram kun Jeremiah sapta si fason gosto ke singaul. Rang ke met palat Jeremiah. Inka shikat pe ke malal fungi lasha. Inche ke liye la fakea top plan na ke panglan kat nasil. Na pagade daga ni ke atameti ke da fast na meta. In long las ko luka on ngayon kan gashikat. Awiyam dan in siyas na ke magat matayang na kaya nagat fast na met. Naraki pelsing nga siyon ko met nga in wikat insan atol la mamagatas kaya pagat fast na met. Please click like and share in gan gashikat. In fact, gabalap ke onse koa. Ada ke akalamia. Mishing gatet ka samram ke met pala singa Jeremiah. Ke panglan kat nasil. Kadin kap shapen na ke pang si mga tutoy lai kaya ke alu kaya pang nasil Jeremiah Isaiah. Nakade kap shapen ke pang nasil Samuel kavinne Amos met pala Amos ka Amos. Nara pa nagade takay ni kilen misingi o ka usingi. Iganda ok sham kun la faka reaction ka toplal ke pels ma pang elinge. Ta mitige de varte me da na ke ausi on su kongan. Kadin sangwing taon nge kadin dipsela ba kataga na ke agata yema asha. Na unsu ko to kongan nga to ka nga sharing na kadin kain dipsela be na fakat matawa fast na met ki magat matang na ke. Unsu kongan malan met puya jutwa vinanyana.
Staklu king on mute man. Kaksin kat ke kat dipsela on gadolan met wiash. Utwe mar financiado. Ki ons kumailo shakla kat dipsela twana taringan. Anis pepelan bain ko sma wikat yang darish poshek may faklange. Tamdalros na yurum siya kewa pain ko aglen ko was kita kalawusan. Ay pen assume konjuos tamdal kenye Charlie ke aslo was pen wikat ke housing Kadin ka ni kesta ta kay nila siya ke proy tuani ki kastan kat fakat fashnemet. Kulo malap na si wasta kayo mauchak. Ana ki nga kalemya le yok shipe kadin kain da kana ki awi na nakla siya na ki kastan kat pangon kat na ki. Na musinga kadet ka shamsham kin na ki pang sinasil Jeremiah Kadet ka na shamsham kin sapta sesing fason ko singa ula. Inga nu siya na siya meto plal Jeremiah ki pangon ya kelinge. Na ikoya na ki pang si matakan sila Isaiah kakadita mo ki Isaiah sapta si kafara ni ki sapta on kos ki Isaiah meto plal Isaiah ki pangon kat na sila. Na kada usipe inga nita la fakya to plal Samuel ma akmasaylal la takosha Saul ke pang nasil ka finne na kemet pala amos maingin kanda kana ses katindi siyak ses la fakat to plus na sin kat papa ke el pangon kat kadin kain me klansapal tasakta ngakin kalim ses la ti fakak makina kansing arang ipo klansapo ka fakak laslo mga luwe fakak lasra tangibility mataka ki paus kananak lasra in kashamit wiesha kat wipe shopoi tawi shopo norek malangata ke masishik makat me ak fashilan sang kashamit wiesha finne era boys in kan pasien na findukun matsi wiesh ka usuke paul kangit ngit ka kalang sin kain ak kay matsi wiesh pangay edification si makat enena insan kashakat kaywa nangalang siya kalimbila ngalelang si taga nagkikastan ka tamayin ilta ka inkashikat ki mola siya pinganalain finias na kan lalas ki molsinge kastan ka tayawiye nangayngan kan la kastan ka fakla wengen sima ilche kancha na nakmanas na si kumke kalme kun la
finash maso si magamasikat tapatatan ke si pela. Na lusi chance si musingenge in fashionamit kalme mettikita kalan lemo. Nga kumin kain awi na naklas na ke mail pangon kat na keo. Na panang may enganin sewo si katinatala. Tausin luosom la Jesus Christ, when kulo si fan na din gat nge. Ilta ka misya tari fin singe. Na misya sila ilta ka na nakmanas na siyashke makuluk na kewalakom. Na pel si mga kum lalalfungi, es katyang in lalalfungi, anagyakalimiya kirom sapta singeul. Fosya, kikat fahk lem dalek la pa Jesus Christ. El when kulo si fan na din gat. Ilta ka misya tukun len tolu el mauli ak lalfungi sinangan make fun na pakasha met sima Willem met pisaba sima Willem vin saksinge in kitin sarap sena lemil fak lang ako ngay sam ko min paradise na nagsiyak lalo nang akong finan ka nagi oyeng pel si makat ace katyango il sili ka ditari wangan sima met kain oro saye wangan sima met kain fak in kain the esta salvation si makati sin si kumwedari. Panangaraw, ale encouraging. Usina si kumin kan leksyon loang na kaila, payayin na payakat si mga kumalo na siya nga kat nakaleng si, pakotin si. Nalame siya tanir si kain, fak matsin, fak kuluke, kum ke mo lakum, mga immaterial. Kat papay fak la, kat pwede ka taka na yurolo. Na ipang nakatalap ka air na roto, si Samla nga kalimila. Magulo clash, ilakmas na sila fash-fasha na snow. Nagigatlong o yengen, it's very, very encouraging. Pange beauty Eric Malangada. Na vinash mo chifak otherwise mo, nga kum chikain wis mo mapat-pat, som nagimas-mas na. Mo kisha feya claim, Métoakos fasakos, métoakos fasitkos, métoakos fasingol fakla, masamos na fak oingi. Narapel na kayo mga kum, anay nakan katle, katsum na kimakaslan kat, akalim yun na siya. Panangara, ngalanay ngalin daga wikos ke dutusingi, katin kain matawek, okuku nenay malutuchi mayashke wiksingi, nakate Alright, man malan kata alam malala. Kate taka ushi mana malalam tak fast na mit na foson was na gising og sapta si ba de taka instrument ki pelsingi na kat papalay kes na sis katin taka tafila tako fale. Na pangay mga si makat matayang nagi pelsingi. Narapan ang mittigi at fast na mit kat taka ni is pelsingi wedokle. Paseke kasla kiproin tasakta en kumashuyan sang preloman in kan bangon kat papa len kain silialom si kuma lasek man fok mataka matawek ke matona round kin kel si na phone na ini ke klame pelang na ke me en na ke ceiling singe in kain ni ke kalan ka tinutyak in paina rinom sisha Skilje de liknada ske pakula, paikten som ke lyttutenge. Kat prai kelos, kat lie shooting masikya kilomalunge, ka finnike ka silutlut, e kat loeng pelila, met kol na sjafla mat lalal fungi White House nge tel fo sekpe. E finne ka tasin met kol, alu na yok, mega church nge, el tal swem nge, e tal tilem take, mapais wasan kata, ala kalem kumelie, Pelsi makat dutikastan kata, nakat kan discern, kan discern jinge pa, wisdom lan kate, taka etol lang na siskatindila, ila el reyla na ke o yesi. Ora Deuteronomy akkalemi na si kumo, nga kuminte wi ANC. May ANC el kusrela matash, na nga kumukikuta nakatin met laws, met lalfon mao. Nakatilang sinsikya ko ingen. Naknas katagan ni Bragi Belsinge, Kat pashla yetom, yetan kat flatlash, kat moji fun, kat la leprem, kat la laisi, kat la Jacob. Kat papa komita,
cash mataka in bala presence lumin life lasha ki mo lasha kataka ot moton shonataka main katetala yurung kumak phone yikatle kat kulo malap sum la fakara lasha kum shak na lang sikat kum shak na plakikat kum shak na shike kumin kain ushena sesh in kehanik in kain o kyakatle inakyokila lalfungi lasha mas alo makalemike romla ke pelsi kattaka long kaslom kat masaila lalfungi lasha ela lalfungi singe mga fanna para maitsima we when na dum shipyak elpan mole teki katena oye shaye akila lalfungi wangan lapan mani ka lapan oye sima katin na katin orela shayan katin la lalfungi lela la lalfungi la shefine ona fuden mustard chi inka en yok yok elik min kateta la futesing futena shiksi egat kulo malap na sim kaslom taka nakkayakat taka nutikat aksiosikat kat papa na nakmas wikat kya usingi wikat kadin taka ni proy ke met lash masak nam tain beli nasiolla ke met seo klena lash ma fastikikat kadin eta yok shibeyen molsingi in ma ushe na shishkai kadin te pulesha metin lom shisha matayen kiyesh talik natash mukul namash ka fin ne met lili met lala kat misheshim gat papa kat nakke wain tala pel sina tui momong singea wangin magat kanjudara na sin met wiyesha panang lela katin de shon mati katin de safashikin kangat shari met wiyesha ilos nakewa matayin lomuno ki pelsingi kat praikelos kumin islang alla kelos sang comfort na selos kadita la mo lash na kewanin bong ilos finne mata lomuno akat mata shayen lomuno pang lum finta ka na shishki mo singi sikat cheta ke wangin magat kan fakke panang lela na shish na kewa kadin ka narulena soken selken mol singain kain oang banasin met wiesh panang proila shan soek na room kat shagak met wiesh kumin kain nakmanas kumbatak ta si may tain na nakewa inka ni kesla be matanin siyan met lash inte tulokun kya ke uno mayin kumikia takta ingin kya kat pe met karangan yan manos ka finne local na ke finances ke kadeta mo pakanten kainin shaka herbs finances kadin kanita pa ito pela onosi makai mita taga yurumme kadin nalalfungi brian assume inana ke esakai el mas kumsang mas sinasil el pa kumul sang amisya etang na sumin brai auliak kum si fil betavo la mul al ke yesinga ul mekos kat papa nga palao yesingi ke mul laksivena panangaka in sham kun na sin met wiyesha akkay met nakkay wa mamtain manasla ni tola pel na wo si kadin sham na sium in paray na sium koni kesla makum ke kadin nakfashila metliki kat mutulle kat nusesium in kasha betalik natash matavong lalara los kaul pe kipelsing naknas kasha lospe kipelsing ki katakilen lapan fo sheklan met kolash finan white house kat braikelos kat papa follokin kat anak yakalemi lom kilo chronicle it kor fasingalakos kat may tafin for la folok na yurum auliak kumemtain kashaw elipse proilash panagat proike met kolash na kewa ke capacity ka level na kewa matawakin lom sheshu nine si babasi inka niyang dalik nata anak ke komen trust dalik nge manatum komesin and beos siya kat lalal fungi mamet kol na kewa inka bain nanak inka niyatan na ke ship na kewa ma elo shepherding kat nushe oinge siyum kat papa lalal fungi la kung fak la kas lom chekan volok na yun pusya panang ke kas inge
kad esot nasir enen alaski pelsinge esi filben gesession kita kaini laskil tu singe in main sewo se yeto kad kulo malap lakum katlash kad in the experience main sewo mataka ke gastom ken wen na tum kat papa kad fak kulo malap nasyum amen ay kulo malap ngan silpen na fak kesin kak shaklak na singat nganakilen ko usma dikiye pasha ke pelsinge da kirum tamdal kendye faklo malap nasyum sholoman ke ashlom ayepe tamdal rosh nangal shuman ayepe Yorol Damle David tamdal bet O.C. Thompson pain kum siya wan ayepe kum tamdal daimai and sikra kulo na singat ke katkenta kani ke pelsinge malutut lash ke week singe ngay matawak na okuku nenay inka intaka nakin full 1 week kapun week to nakat etola me maluti si mataka ke week singe mataka ke kasin kol nata siya eltaka inka uskat me awi matanin siyas na ke me kaslala anakilin kumpel kita kaluman tikin chem tikin makil kaslaman pain ko makkay kumpeki kunokon luman kinga fakla kunokon ngi bang sinajilais Jeremiah ba de kan samsam kun ngi na context si ma samsam kun yak ngi pa mesik yak na sil Jeremiah in pel si ma panglan katta na sil nara fakla ki kas foto to pangalesin aim si meta ki kas foto to akkalemila mesik yak ki pel si ma pang pang Jeremiah na ki kalen sa plan gata nakinga fa ko ingi agum mutawak pa na caption na sikum si vena la ana kinga fa ka glance up at the pana sum no lomalu glance up tangibility theory pa ngayon practicality pa kadak fashike hoye ke manus ta sin metlasha now of course fake ko ilda ko fake kasten gat men fin de fake ka li kasten gat na me etna ete yakke nara met along lalikos fasing lalikos ke long great commission si bang and gana sis nargi faka clash listen aim siak lunge fakla compare capture and contrast fakla mesila na liki ke pel si mapang reaction la Jeremiah ke pang si nasila fokan na ke Isaiah ke pangon yakela sigat tutigen ke lesson 1 na masasaflan bang ako min rela si planan ke ministry la siya lakate akay evokasi sinsi la kata na chosaya ke matwalel yal ko spangel ko oina si dalik nata siya mayen sima de lo ila pe ke malutu chinge pa chemet educated na kayo nangate fakin akulukim matlutlut chemet na kayo makat mangamo me samat ko o kayak lesin gastan kata pa usi top sim pel na kayo makatinin no kat pa pelorik makun o na simit na intok sa ilala yut na kayo ayok si pa na kayo masasing pa tok sa ilan kat na panang inan si kum la we are made in the image of God yok na pers na kayo tok sa ilan kat na kikat made in his image na lamesikyagin mo lasha leilan wangin recreate ke main mange ma sikya ke planlan kat inta foi katle na banang ala na yokshipe kadini tamang fast na mit ke lesson singe introduction si matagange samram kun ke kasing plucking singe pa take hold of something and quickly removing it from its place nana mo laksukya na kum estaligianan mo yan nakate samram kun kay anakatin ngatang li mas ko kat olak fayak nakat sisla na sipa planting na ke yukuye pangan na ke introduction si may ta na si skenge nara afin lang si fin pa lon la ka matan en si ma me de kunim si ka ngai ka na meta na ke lon kat mo masima on na lang
nakadali launching en mo wo wo kaplan maman fengen darakta ashna pel madaliek mama ka chena kein anke mai kabak tikan kanausla lon lash na me metaphor si bangan eta ka na kalemila me eta kan basic chaman milutu chinga kadem tokin aglenake narakat kapen dawak na usipet jesi ko usmai taki milutisima fakla mai chingel som sista fute wonge na makapak na mai sita ka ke funga sista futen wit kulu na palemil ma met fosek likiena te mala komin fosek pamangan ta na ki masika tram genge fakla kadin isla en yok lon lasha convince que in spray mama kum shangange in fosek liki na kumerelati aspe ilya kan rela penaki kaplan launching en nara fakla fin pa nake longi ke mai sikyak nake summer nge fin pa summertime inena na in me nga kumin kasken tesh na tin in fosek me masafali nan ki lon lasho ki penalon sien nga kan di ke lusen yesi la kata section ki launching na in kata munini me mangan na ki katayan ngan anan tarangang la katayanan anan alin kon kaplan mangan na oye singen orelenas kapeklan mama kapek te takani kan matol to lan ki launching en kalmean pa matol to langan timni na kadalingat ang limo at lang sili kato na eta kana shesh katindila na eta memia na kishamsham sikel chermayange na kimasingen katlima turf singen pa launching en malash nakatlila me falin fusyak me ininan yukuya kiki launchingen nakikat fosek nakat me fosek mama te falan nakat yukuya masasya nayash kapeklan me masasingen pitse si morik maganyak eh, Jermayang in akatayela lem katilera ke kapeklan simatan fel na kane pa simatan fel kapeklan na mangen na pere lang si in raken di matan fel singen o na ke putcheri ko ilkanrela na matan fel ma fusyakle shun fusyakle el shunongaiye matan fel ma yukuya nasasing el kapshayak na ke kapeklan mangan ti orela masasya kato niya uskat men aksa fi introduction jingela lesson ching kateloyang na ke shipelan kat ke sham mata ke matan fel na ke shipe ka pang na sin kai simet pal kain macher mayang sipa Isaiah me pang na sil Ezekiel ka Daniel ka fin ne osya so elemo so batay Jonah Micah Nahum Apakak Zephaniah kay Zechariah Malachi met pala falet met pala shiknen nara ksensia ka pa naki pang na sin kai simet palangen la elo sene na in sum faka ki makatil fak elo sin sum faka kan na in fact la me kalmeyen me fak ngen yok na nagi kai si event pa ma yok ma sikyak nara charma yelat kan shamon na selos ma elo sen na sin kekin mayen elo 7 te 4 laligi milo sashkian na events maitakan ma esam mana yorolusa alena kapena tente akulanake na panganslagin introduction si mashamram kunyak nagi infosek and yukuye kalmen pa katel kain masayak matan felsi ikan rakenye naki context mesik yakin belsi ma pang chermayange nara nakiurek ma in palala chermaya ilmatawa kiyak un fukulong ulit kors metigisus talan Christ. Nakalme pa
Asye itnge uldukun met pala Asia magatutut ke nekaya ke malutut kaya. Na tukun ye itnge na Jeremiah matawek. Na fakla ke Jeremiah sapta si fossi la elmet me elmet tol si finance bang bang anatot. Na ke Jeremiah sapta si fossi fakla buksenge fakke ke kasta Jeremiah wen nadan ilkaya. Siesin matol lan sidi shik anatot ke fellan Benjamin. Na sam na Benjamin si ka tram genge. Sam na Ashruf me singe ulba ke Northern Kingdom. Fellan Benjamin. Nara siapa kata met ke Shuflan lelen Northern Kingdom. Simeon, Reuben, Levi, Judah, Dan, Gad, Naphtali, Issachar, Zebulon, Joseph. Pangan kata sakit Judah eldewi Southern pa Judah Benjamin. Nara Jeremiah taka ke Shufla Levi metas etak yokla. Na isam la met na kiwa mafong fong in dem bala ka fin ni kelam nuk siya dal taka ke Shufla Levi. Na komisyekla fahk ang akom kalan sa lomalu kaya. Akat makeshuf ke kormek pat Philippine ka tonga ka oyema. When Jesus Christ in the kamisya tayo guest la listishe. Ke pel singe toko sa fulat sifinen Assyria el misya. Siya aksafiela pel si ma elim ke mutan fel kuluksi felos med Israel. Na ke pel si ma pangon yak chermayang ipangan. Ospe en siya dal bangon foreign menaces. Menaces ngin. Panake met ma anenus takalokalok. Threat ka danger. Mataka akuluk ke matangalo syok na vinen Judah. Nanjul bakalimye and Judah Shuflal Benjamin pa Southern Kingdom. Nara kika chamram kun nge katesamla metigi pelsi nge ashro si vinen Egypt ashro si ma me chamram kun yakpe ke Syria. Na ba Babylon el taka na kenge. Na yok elik fun med ke yak lamfoko alngalon kosh. Artet luong aging ako minesam ye vingat ka. Det si metngen ba itfoko longo luo metigi suslalan Christ. Pangan pel si ma met finen Assyria taka fun matrukye papa na kayo finen Israel usyal dalalikien nedalikan. Kayak lamfoko alngalon kosh. Pangan pa si masol sila ng Babylon. Wala toko sa Nebuchadnezzar. Ilta ka shukyan Jerusalem. Kanaus na po da temple we. Oye na ki mas na kalimi ki luto ko siya. Lungo lumikos fossi. Oye pe ki luto ko siya lungo lumikos fos algos ngisingel siya. Nganriti. Sadakaya tu yaklanal to ko siya Nebuchadnezzar lan and Babylon. Sadakaya singe pa toko siya si ma aksafie shufin toko siya nakaewa la Israel ka Judah el pa toko siya safla si finan Judah mesikyak na si el ulyak na som tipalyak latron madal ulyak na el som ni Babylon na pa fakla sadakay el tuyak lanal toko siya Nebuchadnezzar and Babylon faklan ka ata na si Jeremiah and fact na selos submit yourself na sinan Babylon when wangan makus ka na ra, makulukus ra nga imene na sikya ko ngayon na siyos. Nara, elden along, fakla kimay nga Nebuchadnezzar elda ka, wimet mayon lal na kewa. In mayon niyan Jerusalem kilin, aksingaul, kimalem, aksingaul kiye, ikakipel, sadakaya elim. Ilusoroela niyan aktaktaklalos, likan sitiya. Masayla me fan round la poda na kalme pa inging sukongen na ki pochingen na ki me enma en sayon na ki tempolan we isam ki idalta ko ligi showa iltal on
ke sam of halal nge pa sam siu fo kang alme kors ang alon kors ang alit kors ang alal kors ang alia lamgaul sams of halal nge del ya kune tukun event si masikyak nge nara del round elen wim tanak ke puta sano pel fal sin utyak kanao san Jerusalem na papesh man ya kelu to ko shalom el me kors fos algo singe singal si fakla kanao shekle tembol na kung ka pende ke cherma ya saptalam ngalu fos singalun ke ton ngol dolu shamram singe na fakla inlen ak it kors ke malim ak leme kors in yesingeol ye ke pel toko sa Nebuchadnezzar el limlan Babylonia Nebusaratan el ma yel Nebuchadnezzar siya met casual al toko siya e oebe met kol faletlan met meunlal elutyak na Jerusalem Nebusaratan bange el isagak temple in kelsin toko siya elomsin met falet na kewan Jerusalem Metlal ilusraw na rakin yepod in sitia. Di masih mafake plucking ana na faisla ka rakin yesing na Nebu Saratan elusla na Babylon met malala in sitisya. Elosya usnga kirikma e oyepe elosya si fena gangle no yurin met Babylon. Nara nakiyain kalensaplal Jeremiah Astoko salmekor finan chuta bakolan we metleki irurian Jerusalem. Na tolu sintoko sangen manatal Josiah, Joachim, Joachim, Serakaya. Nakatiduti ke senri metri senri ke pelsima Josiah el konayak na ke shaven mataga kalimi na ke me buk de konayak me nagipukshima gastan katan ke sitel mut kuma Deuteronomy nara kemalutu chingan kisman ya ka Josiah lalenay nganek ki gastan kata ingan la ngay man el should be assured el siya nuknuklalan na taluksin natal ngay choy kimel teroena ki pel simail awla la Josiah in kola scroll jingema med buk gastan katan ke el sip ke nal tolang na ke pange kata mama orela el yana yok na siltal nge nara Jeremiah te mo el met pala del fak mo mournful prophet mekalmen mournful el adjective siya na ke feeling, expressing, inducing sadness. Kachamram nage sa perma. Anay nash regret ka grief lalo ma. Para fact mo el mournful prophecy. Nara kasing Jeremiah anay dalin fact mo kasing disima dal mo Peter railing against opponent. Na me Peter singan panake men having sharp pungent taste anan masima tena imwem na railing singe panake masima na kuin meshu ke barrier si rail si in mesang long kom da ka shu ke belgum fasha now opponent singe when faxing fact mo Peter um Peter railing against opponents nakatala na ke opponents pa mit malain ko na elba mot kayak ay kyang credit la Jeremiah mas sa Jeremiah na oye pe yoksha na bangan introduction e oye pe na ke me context ma file ka din academy na ke pelas na ke malutu chinge nara baka de som na ke matawak na ke appointed to prophecy appointed pa anan shishnyaki na ke nakfashi pala ka kas inakaliwi maya fasikya nakatfinda kam tawakin kan riti Jeremiah sapta si foson kors na fakla na ngatupu lemkat flat lena ngani kin lamya ngai fak ngawle na fosle
Katshiki somna ke textual observation lasha. Masemet el tabuk nge el tabuk lem god. Na met oplala el fakla ngan kin la me ngai faka. Na isam kin la lem god pa pang. Nga ko min nan ko evinash pang sin ngena sikkom. Na inge na el te fak mo el nikin mo kaya na la mele fak o el mal fosle. Na ora puksilal Jeremiah nge matawa ke pang sinasil ilan simit pala na sin matan fela. Na pa akademia ke masamasla along si rik magin kasing masamasla. Man ke si feya claim pangafak ke meto akos fasakos, meto akos fasitkos, meto akos fasingeul. Kasi ke makaman ke fas tolungan ba masamasla fakoinge. Nara ke masamasla fak ke Jeremiah fas sapta si fasimigor fakla metliki nga lamay kumle kat pasam ramwe metliki nga lamay kumle nga sule kumle skinan ka masingan kat papel te lamal la orella makena el appointed el appointilya na appointment sila ngan orekla na sil metliki le juste saknan in sin ni nakielan nga shikumle in simet pala na sinmatan fela Naskin nan ka nake o yasingen. El fakla nganikin la me nga fak. Na shude fakla nga arule na fosle. Alem ka del na a kie na tari na ke plan of salvation singe. Mo chermaya lemit palasi. El shishngilye appointment ya bange. Nara kat kain kap sa pang si na silingi na ke pang si na sin met kat papa el pangun siya na siyang el pangun siya na bakit suminto a greeting kat finsum na ke exuda saptatolo vaslemekos na ke singaul shulpe na sum na ke masa masla fak na katel fak 29 sen sarak le falak loman moyen kom tu fin fok matal nga pa katlan baba matatomum katlan Abraham Isaac at Jacob Oing Moses el afunya matal maynil awla na siyangin in ngayon na sinkat. Na pang singin man sil Moses. Sam na Moses el kas lolo. Anan shrim alal gel sham. Mun kata mo itali na fluent ke sham. They can articulate fakla mala kalim. Na lim ka del fak ngali laban kayoklan metlak finan Egypt. Na ingin na inakalim yela aw Moses pangan makumfaka. Tajakta tanglak na siyuma ngali metlak ngelos kayok. Madichap nge. Ena na yak si deliverer. Deliverance in taka na yorolos. Ay pa na naki nga kung walom na sunot ng makuluklas. Katas ke sholan makuluk. Ena na yak pa si deliverer. Pataka ke Jesus Christ. Wun kulo si fanan din God. Inta kay nakmalala. Aksiko siya kiyela kung. Nara selfishness sila Moses nge. Inwangan yurukom. Man katil. Ara na ke plan of salvation lala. Skili nga kung vinto tubuk pang lankat na si Komo. O pang singan masang kasya mo itsaya. Ngali lapan kayo klan metlak finanichap. Nakatla rek magan el siya makaslolo. El siya mahalolong kel Moses. In pa deliverer singan. Nangit na live in Moses el siya nga lipsya teakos panglankata. Napakadil fak na sila. Kat papa, ngalong pasentang lalos, kilos woyak, tayo molyak lelos, likipon matya, akosyelos. Nga kalem kilaban kayo klalos, nga pa, o etume in molelos taliki maditsyap. Eusyelos melikian we, nakisifel lalap, sifel mot, ekashap fokwe. Siya met kenen, met eat, met armor, met perish, kapares, met aif, met shebus, matawe.
Pae na nga long porsyentang lan maitlak, ang alialapan salalalan matitiap na selos. Inge, nga sa supwekom le, na yurin tokosalan itiap, ta komin kain kolla maitlak ligi felsil. Naske loeng na kipangsingen, sike leksini loeng na ke fin mosi selte, akos pangsin na silingen. Siayan na ongay masikyak na silaan, ngalikin kadin liye panglan kada kadin te sa fashikin, Sean Mati, Pilesha. Mayan, Mwet palalal fungikat, in mauleke mapangon yakat na kenge. Nara, pangan na kel Moses. Kika tramram kun nage pang na sila siya, kat som initala, makulukat ka ke sapta siya, nikilimikos ke ay siya. Na sapta kon kos, pang singan ta ka na sil. Ilan simit pala. Na para fakla, kaya sito ko sa uziel mi siya. Ngali LEUM GOD, ta fin tron lal, long yak, ak fletje yak, en nukewa lal, neklen temple na fon. Ar serap, apan la, kaisi selos ar posok sa kon koske. Kaisi serap apan je metal, ke luo pa wange. Konfindi kat ko memisye. Apan je manol, ke luo, ange. El sok ke luo. Ara, buon kostan serap nge. Na elos apango na isisin siye. Kasi model fahk nge, papek kumeliagi ke fahk yak saptakor fosalgos. Fahk mo matal. Na pange kasi magat fahk mo, fin kat nikin lame kalmen sanak, kat tikan ito lame matal. Sanakin babatumo menine kiyom. In mamolar fin felsing elois. Na matal singa pa, fahk yak level tolu ke, ay siya on gos, fastolu, oyepe fahk yak akor fosalgos, buksafla sige papal nata siya. Nara, Polish mon na siske, oyen takala rakflat la sa singada ke rom sapta singalu fasina ke tolu. Pel singa kum takana yetan kat flat la siya. Nga kum intaka as a living sacrifice. Kadino na sime kisye matal. Nara kikataka na sime kisye matal. Yetan kat flat la siya. Makatara na sin kat papa, che ikla na sin makatara na sin matla siya. Nara kum ni saksing sa kong nga kum na sin kat, ewepe nga kum na sin maita. Nara LEUM kat kala na, nga kum minita, lain matal. Wala na lal, naklafela. Paselos, nagisirap nga muklek pa lang, kisuin mo to na kitempala. En temple sisisla ke kalash. Inakalim yung ngonlan kat. Naskelima si nga kalash ngonlan kat mauchak na ke temple sila Solomon nga. Ngon si ma LEUM kat si Vena kilenin Pentecost ke Peter tu le matawak sham. Amamwe tao liya kya. Tao sintolu forla. Pange praise of the Lord. Okay, pelsi Moses elusta ka masa pa, tao sin tolu mise. Si petse na si kumla, pelsi nga kum ngos la in mata ke masa pa, ka teo lasha. Ay pa na ke Moses el si seskala na ke Nile River, na mo kovaik lasha. Okay, langgalang God, Jesus elika lakof na ke wine. Wine will signify celebration si ke saflayan, mana ke wange. Nara fakla temple assisista ke kalash. Nangan nga me fashionable without indikia ma singa nala nakairukom. Nga kum silya kikingan madalan katari. Kinga kum ace katyang lalal fungela. La elwen kulo siya fan na din kat. Misya maulyak.
nga ko min te we shun kan sima met nge reject ne tila osana del fola crucify him sensia ka patakana sikum kang nga kum kain me shvilpe unielem shap kalek faxing fakla ke syrup nge sham matal lem kat kalena el matal wala na lal nekla fela pasalo sin muklek pailang pa foundation ke shuin motona ke temple nara pang mas academia temple ja sisis na ke galash na kumde kalash ka ngon silan katma an Jerusalem nge wangin na sumne Babylon bai wasano la tele forla para kanaw siaklen wenge na temple singe ka kanaw siakle kadita ki la Nebuchadnezzar ma kanaw sila na pa Ezra na metlal nga ni Maya matakati sulpak sa yela na bang Zerubbabel temple isvidam sa yaka na fast ka na usiak ni pa ki pellan lema pellal era ta na era de should be renovate ya temple siya na il expand rela renovation na tukun temple siya masala kaya itnge ul tukun Michelin Christ 70 AD wangin temple should be masaya kyak ni musinge kasi pesing moyen nga kom anak may kisya matal siya nga kom pa temple siya mising pangi ako klan kata nara falok na nag-present syrup masok at sok mange luwa fu niya mata luwa sok luwa fu niya mano pash nga fak ay siya pangi wangan la fin shaklak nga sunong ay yalalap moyen kas na kayo mafala liki nga shok fok nga matayin marton mo magkas na kayo wala fok kat issues na ke sinful nature siya pasi sara lililay vetam ni ki Garden of Eden el tal lililyak in sivlet la Lucifer ara fut la ligi in kasao sita fo tolu puvenat kati orela ekala atel dalan mueto kapasyang orela fako si pang Nevilim kung hindi ka siya sa son kos. Baka di lang ngauli lang aure ko usle. Menmet nga ana psychot mga mataltal mo ana nariyak kufon kos leo ganyelos pe. Katil mo ngauliyak na balaknas na sila. Men malan kata matal. Na bai selva kla wengin na fin shaklok ki bezi mapangil nge menil fok. Oinge ngali tokosha. Analen liye me tokosha. Kalena ki matal si fen. Ay siya pa sham nge. Na siya seraph nge sok mana yuruk. Elusipin mulut furursi mata sang si shofa. Na esrakaki long si. Na sang mulut furursi pasalang ngasol. Na ilfak masingi pasalang ngasol. Einge masa fallom wengen le. Makuluklum na kewa na naknas na siya. Nasiki ngatali na ki puksige James nge. Nga kuminak mo na ye loss. Loss ko mafakak nge. Katorik magin leshik. Katorik magin fak makulukimit. Katorik magin befakak. Napang metal sing ito ka na siya din kain. Me loang na kiyo yang nge. Napafakla. Na limkat na ngalong limkat efak. Siya nga sa pala. Siya esumkesyo. Na nga topu nga inge sa payala. Pangat toplalay siya. Elette volunteer imot siya. Ele si Vena som. O ingel fak na siya. Som tafo yang kas inge na sin mweta. Kos finne si kalanin long. Kos siya tiyan na kalem. Na siya mga kong kingamkulan sa pay. Na lesin kuna. Ka finne ki mohul siya nge.
nga kumin fong wangin makadeliges lang na si kum. May bakum da si pangan. Narel fakla, kus finne si kalanin long, kus etiya na kalem ke. Na ara katene na kadin pro na sin kat, inu si kalme yan kaslal nge. Na fakla, nail fak na sik, orela na naklan madingin afon. Ina na metlalfon na. In selos, in kain fon in sa long gas. E matalos ina na metkuna. Elos at kandi ka long ka kalem. Main elos fanak ka, elos na kan forma na siyuk, akay yale. Ang asya claim, oing ipataka. El tabuk, ne kena siti na kayo masala, wangin lemawe. Ne ke wangin namit matayin lomingi. Ne ke felse an may sasla. Na nga fasa pa mamita na yun loisle, era felse na phone, in pisela. Finne med din marslon med chinga ulpa la lamta in felsing eleva kanau slape. Eleva oena siesuen sak ma pakpeki. Kalmen suen sak pa simatawak sasya pa planting siya chamram kaya introduction na sinmatlan ka. Bangan pang na sil Jeremiah ta ingin na pang siya ingin naman sil Jeremiah Isaiah. Na pang siya na sil Samuel nga kung kan li ke siya Samuel tolu fa singon ko longol siya. Elem ka del tagay tuyang pang lo na kelara med Samuel na Samuel the book of fact kas damit kalan sa plomel borongo. Elem ka del fact na sil siya pel nga fara si manaw pena in Israel. Elos na kewa siya long fa arla na lut oileke. Inlen siya nga fara man na kewa mga fak mo nga line siya ulal eli. Matawak ni kisafla nga fak sildari la nga fak kay siya ulal mapatpat. Mana nga kuminan sinsin kinjibang in kayak siya ulak kuma. Kishbin wen natal kas ko luklain niya. Eli el tama el dalara el tia kutongol tal. Oingin nga faka kalim na sin siya ulal eli la efa wangin may kisya kamesang fakain mulalos taligi makuluklalos na kayo. Inge. Samuel el on nane kilenalik. Naltakakik kesta siya nga din lom sin lemkat. El sanging in faka karamasya na sil Eli. Eli bangon Samuel. Efak Samuel win na tik. Na Samuel el tabuk. Ngayon Eli il siyak sil. Melem ka el fak na siyum. Nikmet o kan lagate nama. Kat el arlenakay kom finti fak manakaywa na sik. Na Samuel el fak manakaywa na sil Eli. El tia o kan lagate nama. Eli el fak. El palem kat. Lela. El anara fal na kilang silal. Ke Samuel el kapkapak. Lem kat el welal. Era ta manakaywa Samuel el fakin paye. Hallelujah. Masinga ina nanyurukom. Katlen wikat. Makataskea. In mwenche o yurin kat. Makat faka in mapaye. Asto kasi fak mo. Kikaslom. Kung fapaye. Matayin kain. Lalalfong iki makum fakla. Na oing imad Israel na kewa. Matawek. Na iten. Me fashion na persiba. Elo siya tata Samuel el met palace was gat. Pel paslem God el sikyak na sin en Shiloh. En si mail ta shamsham na sil Samuel we. Pel na kayo Samuel el shamsham mo. May Israel na kayo porungo. Nara God el wala Samuel.
Main sebo mosi kikat fahk kaslan God. A kadel wikat fahk mas was pay. Nara metalalal fungikat. Na aspe pang sinasil Ezekiel. Kung kan di Ezekiel saptalo fastolun yalkosh. Met sakawil. Nga sa supwekom le no yurin med Israel. Elos line ye for lalikia. Elos shak na line ye oana papa mato tomos. Tara. Elos tikkike. Tienak fletchi. Oingin nga sa supwekom lain. Fakang na selos nukewa. Fakang na selos mga lemkat fletlena. Fak na selos. Elos finnilongkom katie. Elos etala. O shimit pala. Matayin maslolos. Matlili matlala. Nga kumefaka kaslan gata. Cret commission si pange. Lamay talong akos kachero. Nga kumtiyanin na kadin manasta in fakake. Continuation na kifak na sineskiela ba. E kum matsakawil mo la. Ene na kumintiya siyang ang selos. Kakikatay na maylo siya fak. Masing akalimiki o yesingya pa. May talang in person fakang namang Mitnan gamailos aşke social media indavula mange. Face to face ma tram genge. Narangit la liena ke kan belgima me menasis nge ka mit mataka kishang kum ka line kom. Right there in your face. Ilosya line kom esanga kom. Ama pa is wastan kat pam ka dafong Eva wana kumin matain maston scorbiena. Neo inge Nimet siyang sin matlikki kaingi. Kakatay na may lo siya fakan. Fakan na selos mana kayo sapkin kumin fak. Elos finilong katie. Esamla elos met lang si alain. Asmet in maslos. Alek kakyo yesing. Som na meeting lang church. Mana in sa fisima. As ekalim darima. Alos na war in being negative sukmao. Kipanglan kat na siya. Kadin tisyangen. Met kitala na scorpion mo. Wet pasin mange. Kadin tisyangen kilikikilalo siya. Kaya nga kung faka kitronlan kata. Kadin talaga te fakla masi. Te fakis siya met siya. Fin masi was pailan kat. Masi nga ne fin ni fakis siya met siya. Kastan kat chikan fulok na yurin kat mo siya. E kasha met siya in mo la. Nara nga ko milawit fingat te fakang na sinwetsen masimay na len ngeteng na ke. Na pangsi pesom na sil Amos. Kung kwende ki Amos saptait kos fasingalakos kisngal mekos. Na Amos sil to buk pangsi na sil nge. Nga tiye palain mo na sik. Nga simet liang sip. Pang excuse lala. E nga urik makisakfik kalmel farmers eh. Nga palemkat Elesyalaliki rekmain met Sherbert, esap ngain daka, e pala na sin metlal, met Israel. Mas kinakayakum, lamek calling si makatak mo, me, manasikom mo, di masi manasi, pang si Samuel, pangun yakela, Samuel, Kumvin parae, kemasi makumdi, may kek na siyum. Kom sjuta praia kom lie. Kom sjuta praia kom lie. Kom tani masi sjuta flok na sjum. Na kom matak praia ke. Bit sesi ba udogot na ke panglan kat na sjum. Pansi o iya. Narakadet kan ke fasit kot na ke alkos ke. Medutu chinga da fakla. Mana kalem sila. Nagi kai simit makat. Papal bangon. Elos kaya na fak mo. Nga sa fall. Inadequacy lalo sa badal fak ngayon. Sikyakel Moses. El klemi fak. Inaro na kalim si belan mo. El safal kis bin. Metsima. Elana metsima shem lo kisham shamo. Eme mas ta kalim ye. Exodus akor fasingol fak la. The Moses el fak. Olem.
nanakmanas na sik. Ngano na mwet sa pain kasi. Inge kum sham na sik, nga shek na sa pain kas. Nga patle inan kayak mangan fahk, nga kas lolo. Nga wala basta ni kiyatariya katalu etevan siyak. Nga deliver sermon si, ilta katuku. Nga le feel honor ke fahk sila basta ni kikatuke trona nge. Ilange, mwet si maluti ko singe na nge el bayaran. Pitse si bangan. Nga pa Moses, nga sa pankes. Ilto rela pa na sige finen kona. Yemantan nekeshasak tamun dawe. Kainin kas encouraging ilta ko na siya sinalak kayikat. Ke masi makati makatil pangon kat na kayo. Namun nga si fe na kipang mataga na sika. Anangan sinakin. Anangan sinakin. Vara ni ask peligas nga masik mitigi nga masik na paye. Fakikyak mo kitni loman el mise. Yatolu tarya bang. Pangan pel si mga liyak na payla. Aslik kikesilok. I mean, kingam da free onge ganon so kung lime ko singalu lime ko singalu. Bukin masab de mekos. Bukin history singalu. Bukin lalmet met limekos. Kel so kel Daniel. Na bukin bala shik singalu. Bukin bala lime falet de mekos. Bukin met bala shik singalu. 512 5512. Ngana un kya kun na unsu kung kesiyaf ko itnga lu finen ko shay. In belsinge masamam ki nga yes nga lu. Un kya kun unsu kung na babat mo ko katamasya lang ngatte kain kai kum kesben kum push na sik nangangishe sum kumin rit kek sokas. Nangale soken vaksilalnge. Rit na sokas. Asi push na sum. Nara bang singe ngasikingan ton ye anatako. Nara ngasu peliki masikyak ni pa fashion ni ngasum isi lensinga ngan sabbatical. Ngayon na masinga natako na sik. Tako. Tutang ngay kumsum fahk kikastan kat ko fineko. Metu kikastan kat. Nara matayin kiya kasi fena. May got somde nga Henry School Hawaii ke Henry Simid da we will dikin Elsie. Na Henry Siaklo nga alumet na sulpe wala David atlol ke Henry School. Namtan kiya kail ang nenge ke kumliak pang si makatil shoot na siyunge in 4 fahk. Ifoka kum ton. Nara nga guilty ke masingay pataka na sik. Galaisia el protest el fakkalem sipe el tien sisike ma el metsima fok ngasho. Kel Moses el fakma el kaslolo. Mas sakalem ki aisa on kos fastimikos mo na nga fak wangin lefin shaklo. Ngay nung nga yelalap. Ngayon kasta kayo mga falel ki ngasho ko fok. En amtain mastul mwet makas na kayo la fok. Ne oinge en ali to ko siya. Lem kat kala na ke mataksi vena. Tiafni si pangen. Amo sil fak mo el meti mesi el tia trainee akilan met palasi. Pangan excuse lala. Na ba akademia ki amo sa itkos fa singalakos mo na amo sil de buk nga tia palen mo na sik. Nga simet liang sip en aurek magisak fik. Nagipla Jeremiah el fak mo el forsle. El tia kan sham mo na met palo. Kat tia na itala
Jeremiah ye cash in Pelshima Pangsin, Ingetagonasil. The Katitola, Elshimut Tolin Belshing, Kalne Piloshki, Matwe Falling Galan Saptari. Also in Nashki, Masibang season, Kumli, Mana Yorkshibang, King Akum the Fanata Wileo, Katshekna, Titikun, Katsuna Mukweke. Season Jengale Yorkshipe. Kom o kya kom leke kastan kat tali la mwet cleanse up me aksa pariel dal sholal ki cleanse up Messi kum kano toela kom mata ke season chinga you have to be a seasoned orator ba na ke fahk mwet o kaya kletari in we fahk ta LTA pe aske matwalan talikshik so Enzima katte tange pa lal ye ke ash katta lal metol jidari na kalme palte kan talik shiksi. La matwa si lashke Jeremiah orek magin matwa lala mo pa si pesir el safal. El so na ako lang ki pangsi na silinge. Nakat findita na kainin shipe excuses pange pa akalimiyek nge. Kito pa Jeremiah katliye pe na ke la Kafinni Isaiah, Ezekiel Amos, and si mga kaminloang na kaya pa, lame kat pa panglolo singi. Nara, may nanak singat ako, kikisin siyak singi. Pie pel si makum, alololo mo, makum safal, inarama si makat papa, el siya kuminak fasya. Pie pel singan. Kat finenan kain lalikingan, kade fast na mit fakya, in katang la naksimakat mo, katsuin na ako la, in muli na ako stin, elalal fung ilasha. Napauskat min kifasyakit kosh nge. Tasak talim ka del fak na sik, nimit fak mo kum fashle, jam sil Jeremiah bange. E fale na yurin mwet ma, nga supwekom na siya, e fak na selos, ma nukewa nga sapkin, kumin fak. Nimit sang ang selos, tangay fa wikom, e karngun kom, nga lemkat, pafak mahingi. Kat papa, ilatia ace na siya shipen excuse lal Jeremiah. Kisha nga lal ki pangsi, lal na si Jeremiah nga. Jeremiah som, no na si enma, elesom na ki, na si enma, lemkat elesapal na we. Shetis, ikla na si kom. Insuman, na kimalim kadil sapkin na sila. Kat papel tiena, expect kel Jeremiah, ilan som, kikunokon sila nge, altia akul. Nakatkatla na ki final moria. Kikat papel banglol, Eprem nan kan kisekan na wen kulo sinatala. Nakumesiyak. Elusi wen kulo si fana na ki Jesus Christ. Kiltulo ko nilya Eprem nante uniya wen sinatala ngayon. Kalmi en faka pa nga. Kat papel de ka. Inti o kya kum leko, aka kum na naki, masimal pangon kum naki. In fact, Eprem nan kisekan na la Isaac. If I can na sure enough, pasikyak ke wen kulo si fana ki Jesus Christ. Iluniya nga. Nara mal pangon kat na ke, ako mintialalo. Mwenle ako katle. Romal ko fastol ngol siya. Fin katel we cut. Siya kain line cut. Orek mahakor fasingal dolu. Peter John. Tulay yung ng council Jerusalem. Sham ngayang na sin council si ma. Ala met siyas na kimasap ngayon. Tu sham. O katito ala simnal Peter abe. Ilin na kasha ke. Tasakta. Kat papel fin we cut. Enen alasha. Ora, meto an kostol ngol tolu. Akas magnikat kadin syuk met to ko shalan kat.
mashi was waslal. Na mana ke wasay magat ilyakin la, ilya ke merit la kuma, ilya ke finances la siya, talik na ta siya, you name it. Kat papa ki kat sumna your Allah. Ilay kesla. Floodgate of heaven inkan okema na yurukum. Or kat papa ile direct ministry. Esang kanun mail Jeremiah ile sumin fakik kaya. Nara katakani ki pel singi hindi na ki prophecy singi. Prophecy pa na ki pel ka palye may sikyak ki pel fasyo. Mail pangwal Jeremiah na kaya. Nara che prophecy kainta ka na rek prediction mo na la may sikyak ki pel fasyo mail pangwal na kaya. Aspect kuno kon yok ma takap na we na pang sinasilngi. El spokesman si. El Mwet sin fahk makat pabel fak na sila. Na isam kun na kimit palang kadil fak na selos na lusum tafo. Na fashion ni sunun malakay mit pala sa flasi ki ulang mata na tena shul basang kasla na sin o na simwit insum fakak ke. Narato kol malakay niki meto kumpara ngam na fak mo shabuk sin maslol malakay meto ngayon sumas na ang fukusi ke. Ye ang fuku period of silence si bangin. Wangin pala kate shul basang na sin na simwit. Dashmet pala sipe. Makay fun na pa shamanyak ki bugin pala la ke uleng sasyan. Di ki bugin pala nga kad na fakin kain taka na shish kadin kain shukye esamye ke. Ay siya papuksyak long dolo ke bugon ngolongos ke babalang. Jeremiah long lakos lamentation ka yoksha long lemekos Ezekiel long lonkos na long litkos pa me Daniel. Na ifong ay samye mange lemekos singalu mekos singalu. Kanman pa bugin masap lemekos bugin istri singalu rela singalitkos bugin lalmet met lemekos rela long lu. Na long lu siya na long dolu pa ay siya. Na Jeremiah yoksha Ezekiel Daniel. Pangan yoksha bena wa siya. Mekos singalu mekos singalu. So, message may takyang nasil, iltakape, in fact, a plan of salvation lan kat baba, nakipel fasyo. Naking akom talo nututengo, katong riti Exodus, saptalongul, vastolun kisingalit kosh. Sapta singalya, pangan pelsi mo kadil panglol Moses, talik din kat ngayon sumno supon fino Sinai, dan sang masap ngayon. Napatel sumto, upele ing palal syaro mani. Den mo Moses tayo kung na sum na finolan. Sum ramsin kat. Men del syangeng, del rarar. Apa Moses sum na finola. Ne foloko hus masap singa ule. Da inkalem si kumla aspe masap unfuko singal dolu. Siyan masap singa ule. Den nikko me sinakatya, nikko moral sin kata na maslala. Magayana. Aspe masap unfuko singal dolu fakyang dako. Napa ke fakla Jeremiah ay lange lem kadil fak pel siya ko ki nga fa akiye siya uleng sa siya yurin med Israel yurin med Juda. Efat yo ana uleng mata siya nga ta orela yurin med mata lalos pel siya nga ta shukye paulos kolos me genichepe. Nga finne o ana simkulta mo na selos elos sa tiyan aliyang uleng siya uleng sa siya siya ngayara yurin met Israel oinge nga faliye dikiye masap plagin elos esamos na cielos nga vakatlalos elos ya metlak wang in cielos efa enina nuti in felsel ineta ke lemkat men met nageva faiteya eteya matawa yurin met charle na pasisya nike elos ya falatlena. Nga fena nakmenaski maguluklalos, nga fatiya si fil esam masatalalos.
nga LEUM GOD fahk maingi. So, Jeremiah fakla yash masap sasesi. Na mesik yakke masap singaula wi masapon fo singal dolu. Masap sasesi ngan fak. Lang si katlom kensium kewa. Kinganum kewa. Kikalom kewa. Na lang na masap siyak luan. Bakumin lang si matalan lo mana kingom lang si komo. Masap ngan pa utaga ki masap sasesi nge. Ki uleng sasyan. Ana ki fak nge. Uleng sasesi mga era yurin med Israel pa oinge. Na ki uleng sasesi ngan. Lang si katlom kensium kewa. Kinganum kewa. Kikalom kewa. E masyak luan lang si matalan lo mana kim lang si komo. Na kumekasin siya kisi makadamain kenge. E siapa taga dina fakyekke. Apa Jesus el fakla samke elos 4:4. El unwala pa met kim len siapat. Sampe ke elos kun korna. Na met Pharisee flo ya ke madala na kwe masaplan Moses e. Fakir faksila cher mayange. Tena masalla. Mail faka. Pas simplify yaki. Lang si katlong kinsium kwewa kinganum kwewa ki kalom kwewa. Lang si matalan lo manakikom lang si kom na Sabbath while I am the Lord of Sabbath. Narang akom de Sabbath kilin. Kat Sabbath in Christ len na kwewa. Nara inanyurukom keng akom ekendalik na din kada ngakom in pain na nak and yeten nake ene na. Narang akom de Sabbath kilin kat Sabbath in Christ penganalen. Nara takana si kom in kandila kat misinterpret masap singe pelpos. Ora kaya ko nga sum na ko siya hindi ko offload yagi kisyan ringe. Min kat Sabbath kilin akat de Sabbath in Christ. Dieten pain nanak. Kaslan kat mo, I'm the Lord of Sabbath. Findekan kun corn. Kang kilin Sabbath. Unwala mo itmas. Kilin Sabbath. Inin na lasha, pelpos. Kat poel lagi government lasha kishbin. Kat kufla offload yen na masun ensisha. Kat sum nagi microgame nge. Kat tikan si dalin Henry. Kat Sabbath get Jesus Christ. Kat the Sabbath kilin. Pangan siyan ma siyalay na lunge 7-day yoke. Ship lagi ni musingi. Na ba kalimiyak ki masapsasi singan. Pape na ki fakelos intui ki mul sa fallalos. In auliyak o na ki masmasla kalimi. Na pel na ki wang ako minsum na ki masmasla. Ki chermayal ko fasakos na ki itkos. Akalimiyak ki makuluk emuyak kayok. LEUM GOD el fak na sikin fakang na sin metlal. Ki pel si met si ikori. Yelet ya si fil tuyak. Met si fin tavong lalikin kene ka. Yelet ya si fil faloko. Nakus metlak. E foga kus for lalikia. Et yan si fil faloko. Kus shuashalana. Nakima sholela loos. E nga faloko na yuruk. Ngaru na lupsha. Takus tiena kaskas paye. Ties siesiuos in siasor kerek makuluklal. Ties siesiuos siak. Yastavong lang aurela. Kasi met ukwena lang si lal si fena. Ona sa ko ors gasas akwod na kimeun. Finne one stork. Ailos etape pelin fulaklalos. One dove na sparrow. Tras elos etape pelin mukwile nagasipe em. Ako was metlak. Tieta masya ngaki na siwas. Aba Jeremiah jube fakke Jeremiah singalar gul first migos ki singal jange. Na LEUM GOD el fak na sik. Ya tiyash kala kinara na siwas.
with Israel. Ona ke mwet orek alasi era ke kle lala. Kus matay in pouk ona ke klea on in bun mwet orek ala. Ngavin fak ke katapel ma ngay fosek ko teye kakanaw sa katay na matan fel. Katoko siya eto ko matan fel siya fusrla ligi orek makuluklal na ngay tile ara mga to fak lamo ngay ko nga fin fak mo ngay masaya ko akay si matan fel katoko siya na to ko matan fel siya tiye ako siya Eric Makulu na ngay tilera mga fakla mo ngay aro kimaingi fakang na sin machu tayo machuru silam la ngay ako in line alos kalyelos fakang alos in tuiligi mol kuluklalos aula oye mailos araingen naragat kan ngatang lila message lan kat papa na sin matala oye pa na sin chair maya pain fak na ki mailos in sen kun que me cai mais sik na selos, que je pensiacos na selos, na ma el leila na selos, elos in lupsha, pain akosten, forlaligi makuluk, en akfletilimkat. In palje mai fasike belfasha, evaluation na kewa ke asin pun kai simwet, insifena lie, da paye kai simwet palo, fak oena ki mas takalemi. Nara kat finsom na ke Deuteronomy singalal kos. Faslongol sin ke longol lu fak oingi. Sap kose sukla kose tafakala memut palal fak. Tie mataka sin lemkat. Simut palafin kaskas kenin lemkat. Email fak tie sikya koena na kaslal tie masin lemkat me. Mut palase el kaskas que ko lalsivena. Na kusfa tie sangengsil. Katuin singe. Masing mak intaga na si kum kachifena rela evaluation lasha. Na pa sikya ke Deuteronomy singalay ko slongol sin ke longol luonge. Fin mama met talangan faka sikyak kalmian ba mataka ke kaske inen lemkat. Esikyak. Afin tie kalmian ba matel fakan mana kinanaklalos. Ngay tala alna pospel ba kat kiorela masi. Tasakta nga kumines mak la mga kumra in propel ke kalan ngan madal. Nga kuminde siya na fong. Kadin sang broikun katpabale nu siya okay kesa na siya. Kadin nakfashi fash na mit. Main katwin fakla te sikyak kalme pa te matakasin katme. Nga ke usipe na ke nga kum sipin nga kum daluwa. Asha aluit korfin na Asia Minor. Na siya sinalungan bang Sardis. Na chisil fak na siya John na sa mga sangan na selos. Fakang na selos ma alulal dalaan nga ngayat ang nielos dalaan na matmise ma forat forma. Mali alu siya nga nanayin cemetery siya. Asya alu mal samram pena siya paludisya. Ilangi. Nga ko lang nutte ko ustaligi alik. Kalme pala na tasyak selos. Ke makulug malo sa ra. Nala utel talana. Maninefo, ilos fresh. Ilos kofla ngayng namataki maswas pailan kata. On and off. Al fact na sin church Smyrna. Al fact pa na sin church Philadelphia. Ngayon siya wuki rela loosan. Korshak na some first love loosan. Nara taka na siya shmit fakik kaslan kat. Siya kadinutut kel
Jeremiah. Iplal Jeremiah, elan line pe met palasata, kima sima del fak mo misle. Delvin samram ke misle, kat pa pelakas mo kanel Jeremiah mo, fak mo elojinte long lutilan met palasata ngen, masamram ke misle. Moyen pelsinge, kadiligastan si Jeremiah fak na sil, la foreign invasion, mat lokalok siya ko, lokalok na selos. Mas la akademi ke Jeremiah on gosh. Singal dolun ke singal mi kor fak mo, met nukewa, met falet, met shishik, elo shigin rek manigin ganik katashik. Finne met pala met tol, elo skiepo pe meta, elo rosara oenain mana na kretya ki pakinit ke metlako. Elus fak mo, mana kewa wona, shak ma tiena wo. Yelos mekin kelos arama shangaya kinge mo. Elos tiena mekin katashishik. No shame. Elos tiepe na ngedin mekin. Kimainge elos efa misya wana met misya taria. Samsam barang samsam kun church sartis. Pelsi ngai kayelos. Oh. Paingen safla yelos. Nga lemkat pa fak mainge. Finka del fakla maje katramram ke finality. Katramram ke mana safla se bangan. Nara nga fak ke madawakin session sila ngela. Katamit na itayak misinge ke alu fakakla. Oh, ital sway misinge magayen si. Pa fak nge. Met faleda met shishig elo shigin rek mani gen genek katashik. Finne met pala met tol elo skiepa meta. Para tanga ta ko din sum ke mas samaslalan gaten matake. Kadin te yen chicken. Kadin te sen pe pai. Nara isam lakat papal sham sham. Na selos may kes na matanin siya. Elos may siya masalsala. Pasisel. Para kat papel alam na persil David. David siya ma kosro. David siya na naksalalal. Kel Uriah. Forlalal. Admission lal. Confession lal na siya. Mat pala Nathan. Ara kadel esel man en siya masalsala. El pasisel constride art siya. Nara katapel Metia lut ka yok lut lasi kan fakat na shuos ka na shum masi mag ekashikum siya kumala lut ke na kumiange kimat wala la maya masisil nge katakat ala lal takat ala na tesis fal na kipela mayen sikyak ke malem ka at ilasi na sin matsingan ka sang na sil tiya makita la shifena nara Jeremiah Illoang nake makat tabel fak na silen tafo. Na ilan tafo fall nake. Nake nga akong matlutia, nga akong finneluti finga teta may fak siya matsi, may kasel si. Wangin matsaplen patatyang nake masingan dahil mo, ifo kung fak siya. El na pasulala, elita petari la maguluk siya, el tanikin elita. Nara fakla, kifasal ko siyan ki sapta sige Jeremiah fak mo, nimit siyang selos. Da ngay fa wikom e karangan kom. Nga lemkat pa fak maingi. The assurance singan. Finka del wika cheka in line kat. Jeremiah el ako lakishpin elitala earspel. Ingin alita tari la katla wilal. Nalitala message lala met maisa e kashkashaksil.
Tusruktu pangimay na nandafula. May makikastan kat nandafula. Narang nimit siyang kimatalos. Kung naliki mga itang nimutan mo ito na anak kumin laman ki ikol lama me fako. Pal fak na siya nga nimit siyang kimatalos. Fresh ko fak nga kan me pa fakang ma inanayakin fakyak leo. Nara insulpen akalimila Chermayel from face to face na selos. El dero kanji kataro ke social media nga. Elin na nashin maslolos. Ora kat ene na nashin maslon mwet buyesha. Na pangan peji magatli see something, say something. Chermaya yes kasi nga ul pangan peji commission ya kiela. Na lim kadel ashe ma paul pashalang asuk efak na sig. Porongo ngay shoot na siyum kas kumin fak. Compare, contrast by si listen objective. Kelai siya shof si ngali siya mulut si sakla alal. Kel chermaya pafakek nge. Kaka asma paul pashalang asuk. Kel pashalang na el spokesman silan gat. Ara all chermaya el mayakal si nakipang si na silinge. El nilasangin. Nara katfin nan ka naki oye si masikyak na silinge. Anaki nga fak ki aisa on ko sumiko siya. Na nga fak wangin lefin siya klok. Ngay siya nung ngay yalalap. Mayin kas na kayo mafalaliking asok o fok-fok. E ngamdahin marton mayit ma. Kas na kayo wala fok-fok. Neoing nga liye toko siya limkat kalina kimdak si fena. Fusrla lalay siya bangan. Kiyoleng sa siya James el bangon niya kung kikat fake ko. Nga ako minak mo na los. Men los yung el sigila na may kof sige ake ay kan kufas at kufas maako. Elepen na maasi masang kufas osho. Nara kadin loang leksini na ke. Urek makunyen los. Nara kilipufen chen is mulut seliki enin long siya. Sang pasal lang asol ay siya ay penaki kalyakin nga sol singada. Now pangsin sil chermayam nge upgrade na yun nagipangsil ay siya. Makisbe mga kalimyingan. Narata na siyes insiyak masing inesamlom piepel sima kumpala siyangin. Siyangin lumanara kosrela kuminako saplan kat. Nakimuluman. Aspel sima kumpala mo siyangin lumanara kumtiak fasila. Makadil sapkin na siyuma. Nakatfinnan kan laligingan. Stiff faka nga ka kumkain ak fashi. In kashikat. Kisanging lash. In mata na kinlalal fung ilakom. Napauskat mi nagifasyak singa ulungan. Musingi. Nga shoot ka na siyum. Fin matan fel. Eto ko siya nukewa. In fasyak. Blocking siya bang in ikorin niya. In kanaus la. Esisla. Na masisay kem daw kia pa planting. In masay nyukuya. Nara pangla si chermaya pa intia sisla pel lalin sham kun peri. Peri sin nga masisik ki community lala. Planlan kat na si chermaya el yokliki. El sum na ki international scope. Isam kun la el spokesman si lan kat. Napamasmas na kalimi ki chermaya saptas ngol fasit kos. Kumbato ko shalan matan fel nukewa. Na siya etia sanakin kom. Falinak flatiak kom. Wangan siya na kom. In maston met nakewalan matan fela. Kain maston katena
tokosalalos. Nara bukshila Jeremiah ngelushe petsese ke infosek and yukuya, plucking and planting. Ayna ke shamram sima ngakum kandi ke Jeremiah singalalkos. Kadel pangol Jeremiah len somne ke liesimit orek ala clay. Len kadel fak nasik. Oya tu lena ke lomsin met orek ala ke fokle. Inge nga fasot na sum gasma nga lang si kumin fakir. Na oya si na makadel equipel kaya bang. Sang na sil Jeremiah malen fakir kaya. Oinge nga som na we en aliak met orek ala se ke lorek ma ke will inorek malal. El vinorela siala ta tia syun lang silal ila isklesya e kalla na ke penalamasi. Na pange shaping and molding si mga amda samsam kunla. God is still shaping and molding us. Hindi mo singi. Parang nga fact mo, ni met regret kim la mes kyak met kim loma. Because God is still molding you and shaping you. Para sa pilot Jeremiah niki lomin orek ala klesi ngay. Na lorek magin klay ngay, na tolang na spinning me will sing. Na pa siya siya soon. Na failita la peles la. Hindi ka na siyesh na God is still molding us and shaping us. Na lim ka del fact na sik, yet yash kala ginara na siwas with Israel. Ona ki metorek ala clay. Si ara ki clay lala. Kus matain bog, ona ki clay o anin bon metorek ala. Ngavin fact ki katapel mo, ngay fosek kutoye, kanaos na katinamdan fel, katoko sai, etok komandan fel siya for laligi orek makuluklal, na nga etilera mga the fact la mga era. Skelie ulela singan, elvin fact la malati penikumle. A conscious slow man ki man, kom esmaklen for la naki lang silan ka ata. Pasikyak ni. Nakatnan ka pa naging ngakum ikin met masa. Ke sisi pa mga taga na yun nga. Ministry siya ngayon, soon ko was makuflarala ng lamaluweo. Na inakaya ki maslak ko mo. Mas mauda ka na si ko mo, mga kumaskeo. Katpapa ikan refer siya. Ikan ikala na naklala. Sikya kaya isa tol mo lalkos. Il fact na sila isa, in fact na sila esa kaya malay sa mulala. Esa kaya pa kumul tong ni furang na bisin kaya siya kyak nakmanas. Nakadili ka lang naklala. Tenaunilya. Kakata bel ka ni kala na naklala. Hindi isla mulak ko mo. Napapel na takong eh. Ngay tilera mga ta fact la mo ngay aro. Kil ta fact malak ka na usamdan bel ngaya. Maki for lasing. Nara luwa chronicle it ko singalakos. Nga kung fin for laligi makuluklak ko mo. Yok na fin matan felsis ko siya. Wangin le fukunen lasha. Lime mga wangin le. Tangerines nga wangin le. Makat nda kofelkin nga. Kat papel fakki mas masalal. Maitla ka fin forma na sik. Pray na sik. Ngay matain ka siya o. Ngay long pray lalos. Nara taka na sikum ka din diye. Kadinalin na. Ito la. Pangit beauty. Kaya to ki rekmalan ka ata. Elkan ekalla. Sikya ki protocol son siya. Kelis me kasha plala. When sananda siya. Sumne. Wikang posnen bigya. Kel foloka. Papasya kasha snorol. Pangi ate ki nga kum esmakle. In forla na sinkata. Elte tu. Matake siyasim ta wewet. Fak mo. Menang ano fak na shume. Al kashas. Kashas no rosh.
Kafis kat na inuel, ngok lamadash. Engan kun. Willi bufen lalakat fulla esmakle. Nal fakla, kangafin fak mo nga masayak, kakay simuton fel, katoko shay. Natoko muton fel siya, tiyako siya. Erik makuluk, nangay tilera mga fakla mo nga ero. Kimay nge, fakang nasin machuto ay Jerusalem la, nga ako in linalos, and kalyelos. When wanginik lalos. Fakang losin tuy, likimol kuluklalos. E aula o yema, elos or oingen. Elos at the bukom, e fak, mo, ifo ka din tuy. Kada likikina, era na makuluk kilang silas. Pangasin sirak, fak kikastan ka din ang fakikilik. Kadin long kastan ka, pinganalin. Mun kashaw fele mo wangen le, kaslan ka din nituk mabatbat. Nara, kadinitala, fin katil ako lang tipeni katle. Kat ngetang lipit sisima, elsang na si Charma yan, fak na sindalik chudang eh. Pit siya si utaga na siya singi eh. Lem katil, urek magan Mwet, si Marek magan clay, ki potter's house singi eh. Metaphor singan balfaga. Ngafin fact, kikatapel mga fosek, kutay, kakanaw sa katinamatan fel, katokosay. Ila urela. Nara, ki fossil, inge, mukuy ke masayek, en yukuye, aspeke. Nakin ko na ekleinos, in sewo na sinmatan fel, asin bongat. Ana nakin may kalye, sel nga, kanausla, aspen bongat. Charmaya singa lagos fossil gisingal bakla. Kung often fact mo nga masayek, ko akay simatan fel, katoko shay, natokom don fel siya tiya, ako siya, Eric Makuluk, nang idilera mga falak mga ero, narata ko na sikum ka din na ke, oyen fosek, tatafla fakla, matan fel, inge matiel, long, kimasap kanyak na selos nga may takang si Charmayang erakin yaki. Matan fel nga ne kanaw siyakle. Napakat lipit siya sigian Northern Kingdom ke Medesseria ko kanausla. Ay samla pelsingal samram kun sinsin kun insikyak na sinan Juda. Napa kirsipen siya ako slalos sikyak na selos. Narakatangay ang liya na ke en makatli malan na fukko ko siya pela. Kadete kana. Italian Babylon. Nebuchadnezzar el Masai la expand territory lalnge. Nakishipenu pensiela, kate lorela, elana kosho wins goes ni mea yeit kosh. The beauty ke San Francisco Nebuchadnezzar ngepa, iles makle. Iles makle ana Peter. Li, lemel sang chance sinasel Judas, len gan forla. El sang be chance sinasel Peter ke lafalala. In forla. Judas el chilela, lantie, repent, na el mise. Okay, el Peter, papel si ma, lemil banglol bel tolu. Siyakla jak na lang sila, malakla, aw. Narata ka na siya kanina tala. Once powerful nation will be conquered by other nation and placed under servile position. Now, mut ka na si kumusingi, celery la ka yok, wal la ka yok, siyaw la ka yok, kashpek pange, ngangat talikikat, sinsin si pangen. Mayen, without God, we're nothing. With God, finne kum nail, maturity si pangen.
ifungakan fahk. Kipel si mas kantes si lal Elijah lain mit palang fuku kibehel ang kadil welal sang lain. Nara sikyak ta na ikatangla. Nara taka na sikum na kikapa si ngay sikadat ka pe tapo na ki ipsaya ngay wikunokon ngay mangat matawak na ikaseksi pa ngay. Maluti siya nga taka nga kumin for fascists in akos ten kilalal fungilasya en wangan siyangan. Na fin kum pala convicted mo kadil bangon kum. Bara nga fakim daw kia. Te fekin som fakik din ilomalu ko ki belantawi ko church kalumet ko kaino yesi ngak fashin ashin ganik nga fak ma singe pelpos na sintan kia ko. Kumatayan si akademia ki buklal tamote. Met kum wisham sham in Mashlon Metland Church. Makaslan kat pange. Aspekitaidas. Paul el fak mo. Matayan si in the Shamran Mashlon Metland Church. Si pange ma matayan na kwasi yagi faksilak nga. Di malak pa faksi malan kat. Malo wo singan diyang siyaw loman. Nawala mo kultumoman. Nawala talik na tuman. Pangan fakak loma. Mayen kat finni na kyo reklalan mano siya na. Spine ko findokors nga el shitol ngol dolu ba kaya nga. Nusen molan lemo. Yatol ngol dolu vin fela. 512, 5512. 12 siya me da shuf singa luo. 12 siya tako matamalutu singa luo. Shi ke papla siya nga. Sko shi in pap nga itak da sang ralam tayo na. Naral elper siya na sinmukul siya. Shi sa ko nga el make or break. El kan complete ya mukul singan in kan fashkin ganiklan God. Ka el ka pen purekin ya mukul singan. Ay pa nagachuda siya siya sin matamalutu da. Rala o yesya. Ara, suko singan ale, yok sipe. Kikumda kain tule sisken mukul dumoman. Walk in obedient faith. Kumta kain ta nawel kumta kain purekin ilya. Masenge. Kumliye. Siyaw na kewa mamdan siya sikin lemfin siyaw la. Denawo. Nara malan gata. Secular pamular fellow. Bang siya nga ko na sikum. Kadin walk in obedient faith. Chermaya basmanyak nga. Timtan kela basmanyak ko. Finias dan sikiel. Aisya batsamram kaya. Amos batsamram kaya. Nara ke sabbatical si makatsum kaya. Nawaya. Pangakata mama kat as a couple sham kun. When we sing ashin si belak. Artalik mkul fastun nada shashlomos. Unna me ashkawakla. Nara tala sin ki matfak na sildala. Nara kat tila sham na selos kat shikina katin show by example. When makat faka is one thing, nasaktayanan karen ni nakira lasha. So walk in obedience. Nga kung finita kaslan kat nga fingat te mol kun nakateli lakatena misle. Pisse masamram kun nakatena achieve. Na umdiki ngatena syangan faklamange when convinsum peli Island of Angels the we siya mauta ka na vinen ko siya makineyak yak kesiyaf kuit ngal mekos. Silbaster sin gelda ka naway ni floke. Na fact mo woman Christian. Nga fact kikes talaga mo pakanten mit mo profess mo Christian. Tasak ta elos kiurela Nara delte na fash kikastan gata. Nara en si mga kumesang hotel mga kumte na sige
som nagikaslan God, Puhlaikin. Naraki Paul Silas telutivinan paraya. Edalrik magan Mwet paraya liya scroll liya lama Paul Silas masamram kia align gikaslan God. Naraki ngata kaluti kaslan God nge usibe Bible dumanta riti mga long fos bako diya nge nukewa Mwet fahk ka som fact checki. Nakat Mwet fahk ka kat babel fact checki. Naisamla aisel fahk mo nget-ngetlan gata te ba nget-ngetlan Mweta. Kat fale mo siyeng na ki makuluka at normalize siya mamawo. Mawo anan makuluk siyem siyeng. In fact, kastan God, anam mweten sangayalik na siyeshke. Mweta siyang alongke. Dahil ki linus ma sham-sham kun lokalok. Baten sensationalize mo siyeng. Mao nga iya, en Hollywood mafuriyak ni. Nara kasao felo, Emma Wangenle, the Kaslan Gadian, it took my bat. Ngakum lang si walk in obedient faith. Ngakum de sang in fact the mas was pailan gata. The mas was pailan gat mo kay fun na. Pakikaslan gata. Makaksigin gat ki malutut po makatagan daw kikasyat nga. Ingayin mekasyagat nga falin ka liya tagay nila sa pange. Kaksigin ko sa kayo mataka wikat kibelsingi. Panangarang anakilin ko, dahil Procula Nathaniel, to open assume, we come, dahil Sue Rodney from Alaska, dahil Fräulein from Lanai, Klomalapig Ashluman, Amen, daga yung bed O.C. Thompson, yung dahil siwyak nge, Koshay Lila, Klomalapig Itagaluman, dahil Rose, Amen, at O.C. Tigin Chem, Mainkom, to one assume, Damdal tamay en sikra. Lo malapit kita kalau malfin kumsak nas lanai. Afinain bay faklaka. Langlas na ingen. Lo beki faklo mingi damdal bet. Aya bet damdal ros. Chimatagay mit nga as always. Damdal kinye. Lo malap. Kita kalau usan. Kos fin lip sila faklaka tana. Wangin siyang lakan fakla. Finne kumatensi sin ki mga fakka. Fin makaslan kat fakka nga ene na nga narana ki fakik ngil charmayang. Nara ki kum soma pe, may sen pe pay ma kume fakan. Mayen kum sen pe pay na kum te ramalan ka ata. Di ma pa kum akfashingan. Palen kali ata ganila sa bange. Nangan usis kon ngayon kain kaya kat kali ata ganila sa. Tangan fak laban kaksaklak na singat ki malutut si maasingi. Kaya lo malu ki Belen General School nga wala damdal Kensi la Mr. Kensi financier dal nakfashe malutut si kaya ki General School. Ngale kaksikin fakik pelala. Na basta benedil da ko ki Belen Bastan kasha. Na ki nga tuya ki ngali matsi el wheelchair mtain maslon maeta ke la Mr. Robert Jonas. El da ka na finanya na uno ngali ala kalengan kin wala na Lucila. Nara si memory wala kela pa. Siya kasha na yogil kasha kat kilutut lala. Alal pang mal master's degree holder siya. 2008, wiksimit ki 2008, siya nusimita. Nga ta somni finan melim, los ng siya lang ang sumwi, ko siya school way. 2008 pang, nga na tayo 2025. Nangali ala kaya sama, siya school sila gil nga. Ngali kaksya kin, napana nga nga kalya on ko nga elwi, magiya tariel, el stroke ki belsi nga. Tar ma el ngali mal man stroke belsi nga. Ta wala na lan ka atain kain. Kol mamula ning alia la kwipe met matagan ki mastal la Mr. Capriela nga kaksigin gat ki Basta Bennett na Marstella Basta Marilyn
Kanden mit wiyash matagana ki me monglelal lemnisha Gabriel. Na panang nga sham kin mit siya uklen alash ma fastigi kat nge. Siebe mit magade tama wikat tayena namdal shuwe el baksil kyan Johnny Den ngamnal baba Wheeler. Maliak pe masalek shai. Na mit siluo pe nara kikatta ka pingana lane. Finas chance sigan la phone call si ka fangnak mit silash. Na do it. Do it. Not sasano. Ilan pokle ante mo mga kat. Tafo magade tafo. Maskan manas. Masimako bagadin kain. Akalamin sin met buya sa kipel si Madel Mola. La, lo sale yok si penasish. Having said that, nganchi onso konge, paparapa del buyon kaya, albang. Global apraksin kat kimet buyash melem, o bece video singan mga shuk ke yatariye. Esangan kata, finbangan en chima lomalo anashuyan. Napapangan pelsa flasilak pe mga wilal kawak silak pasta nena glafashu ke fashisilashngan. Pangan kata sioklan lan kata. Kata matlashke fashtigikat. Na kushuni betya se ka video se tana. Na Mr. Robert el sikal el tuyak wi on kaksakin gat. Yeit kos nga sikal crutches. Na sime proy laga nga proy kin proy sila lasa kayang masimit nga pako mo siyaksin ka din nakmas tafula mo laga. Na pa na nga nga kan sham kin mange mayin nga pala na pa wala na lan kata. Nga siya nga na lew rek magan kastan kat ngi. Ana kimtan kiya ka siyak tinistan niya. Tikin kumeta mo kumekaw lusya kya. Na nga rek magan Daniel sapta siya fasingal luo. Lensinga ul bang kaula. Aso nash magalem. Na fashion len aksinga ule ngay kekla. Mekan men fakla ka. Mga kung faka manus long kadelong inakayekat. Nara usena sik nga kung minala sen kin ma loso kung faka. Nga kung mintie fakla mama nga kung te falin fakla. Nara keluti belak la Mr. Kenji kaya nga fakin na ke Jesus elan fin saksinge awon kos. Sheng el na siaglen yak lail. Al para saksin kat kapsingan fasla ka el nel nga tita na siya pali.
initala elna takona intaka misya keshmito. Nara kinga akum taka lalal fungi lal taka misya maulyak. Misya lala nakmanas ki makulukakum. Masi fan na dekan nakmas na si kumabangakapim de lalal fungi. Nara leila fahk lok wima mashruma ke kaslan gat inka nakkayikum. La kaslan gat ki payapal matal singa tekkain da fungle. Kashrao vele mo wangan la kasla la netuk mabat bat. Aske medalong lakush. Narang akiakayikos. La me ashiruvos. La financial difficulties se ka marriage issues se ka work related issues se ka payment se pat le ka luo. Esang na sinkat. Top kene na lashnge el stapan ka de sanikat. Elba God of miracle is a provider. Na panang lela na shesh kadenismo pange kat mulsi fan na mga kum akflatya katal Ibrahim, Isaac at Jacob. Lela luti misengia message in main se wos na yurus. Ay pa nakita kan kashiya. Ngawi kumbena lutut kin mange. Metigat fashiliko katagan ni private fashilik. At kula malap na simkat papa. Ke melut-lut wala na lom matagan kashikat kilan misengia. Katako lain fashilik kipel singe na ke mama kumakula na sishke. Kat kulo malap na siyum, lakum second lam tanin sishke din taka. We lutut kan gaslom in kashikat. Ke puklal charmaya ke pang nasil, leila kat kasi intia falokun pang sisya makum pangun kat na ke. In we akyok ke dok shailom. Katalal fungi lakum we kat ke fashilik lasha. Engan madalom siya kum isyung darin God. Evakol God kisisin sila siya. Amen. Well, God bless you all.